Ada gimana ya? Duh, mas. Ada. Aduh, naga aing lulus ya. Oh, seru aja ini. Sang gerak ya baik. Kedua jam genepnya. Ih, dilakukan bego. Lakena gitu. Oh, kasih berah. Jalan. Oh, lakena. Ih, budak kemana ya? Nyawa ini. Nyariin ada eueuh. Oh, gua aneh nih kos. Jam belum gue. Jam belum ada orang. Ih, bu menep pak. Aduh, aing yang sirang nilai ganteng suwe ganteng. Di saung rame tuh nya. Dia nama rame baru dak nungguan aing. Yang dulu sudah tapi. Scrapping, skasep dia aing. Aduh, aing rada bukelek dia. Aing seminyak heula ya. Bukelek bahaya enggak? Apa we mau daraekeun ka aing? Mantap. Saung ah. Ren, isuk pasang mana? Nyawa sarik mal. Nyaho ya, anak gepuri betul. Ruah aing ge ya biasa tar puasa Puasa aing. gitu orang, pengen ganjaran. Ren, mau apa puasa na? Tundu aing kuat. Bet, kemana sih ya? Aing mau buburitan lah. Ih, sungguh pisan. Ganteng Indonesia. Saya ngurapi. Dia lah. Ngobrol lah siapa? Di Bali Jakarta jam Tadi dia bawa ke mana? jam 4. Kaum hapek. Buburitan gitu. Aing bener ya. Nyebut aing kamu hapus, bro. Saya mah Gigi buruk kayak digitukeun. Saya mah harap kira aing kasep. Ya, bisa. Ya, Pak berapi nyarunya. Oh. Kemana aja nih ngebulit? Iya, buburitnya bawa ke Bogor ke Indomaret. Aduh. Dia mah aku sarat mau ke Kita ke Bogor. Bogor. Bisa aing buburit heula. Kemana sih? Kemana? Saya mah jarum belum mah dari bayar cicing. Aing pesen cireng ya. Jadi ya, dibuka nyarunya. Tuh, seu kacanggal diuk bae. Mendingan molor cara aing. Iya nya. 10 bejali lah kayaknya lah. Oh, dengan ke maghrib kurang mau. Aduh. Gitu mantep kok ngomongin. Iya, ternyata ajak ban. Oh, si. Aduh. Ih, ku nikmat enggak ada sih. Mantap ya menurut kamu ya. Oh. Si ayang beb cen balas-balas. Duh, kenal sih ya? Kajeulana kenalan. Kepo. Lengan-lengan. Ulah is. Detik kene. Pelit saya jadi jelema. Bu, ima pribadi wal. Atuh aing ngenyengan, Du. Ulah detik kene. Eta sia pelit. Awal kepo sih lah. Pelit san, Du. Ngenyengan doang ge. Ulah itu baju dah. Udah ulin. Detik kene. Awas cancel menang sukses sama diingetkeun poe ja. Seding bae, lu bae sesukses geus gedenan lah. Jangan sukses. Aduh, aing bebe bae dia wup nu ngechat. Aduh, aing. Ieu efek jomblo. Monyet doang anu nu ngechat. Tadilah aing gara-gara kasih awal ya sok lagu buru kabogo. Eta Siando. Keren sih ya. Biasa aing bebe bae lah. Arek ka mana? Buburitan lah. Aing mari buburitan. Buburitan ka mana sing geus magrib kieu deh. Waktu 2 menit deui ge lah. Dok, tarawih moal. Atuh hayu tarawih sia mah. Kayak heula. Urang nying di saung heula yuk. Saha nu nungguan barudak. Nungguan barudak. Oh, si Harun. Oh, jeung si Tumila. Sung rame teh nya.
Tarawih. Ya ehonya si Harun. Astagfirullah. Jadi udah kena baik. Udang, Jangan gitu sih. Udang. Lewat maghrib nage. Maghrib bego. Maghrib. Jadi kita beralik cak. Beralik tadi. Eta ya aya bae nya. Molor kebluk-kebluk ting pos nuarek modar bae. Eta kudu dicontoh geus ya cak. Adalah. Kamana? Taraweh. Ayo. Kayak bae cak kudu patut dicontoh. Jangan rehe di dia. Marana ya bisa.